Na internetu i društvenih mrežah še vse častejše zjawiają teksty o škodljivosti vakcinoh, a wymienki zakona o operaciji chorotoch ljem dodawaju oli na oheň i vyvolujú revolt pri rodičoch. Вони думають, že im še odbera pravo na slobodni výbor, a popri tým nemajú довір'я до безпечності vakcinoh. Фаховці zažnjem tvrdza inšak. Vakcina, štučne vyvolovanie, ali je tak premenjena ta bakterija або virus, že ta chorota nie bude češka, kot ona vyvola, a anticela, kotri še napravia, muša biti dosť mocný, že by poznejšie, keď še ta osoba stretne so prirodnu bakteriju abo virusom, protiv kotri dostata vakcina, že by ona jednostavno nie ochorela. Že bi še aktualni problemi prevozišli, po dumanju doktorki Vislavski potrebna edukacija i ljepše sotrudnictvo rodičoh i doktoroh. A co še dotika eventualne škodljivosti vakcinoh, u Institutu za zdravstvenu zaštitu dzecoh i mladeži Vojvodini u Novim Sadze vyznačuju, že najmocnejše provadzace zjavenje može buc horúčka.